Ovo je moja Lego mašina za loptice. Vrlo je cool i radi ovako. Kad mičem ručku, ništa se ne događa. A kad ubacim novac, mičem ručku, ispadne kuglica. Dalje mičem, ništa se ne događa. A kad ubacim opet novčić, ispada nam jedna kuglica. I kad opet ubacim, ispada mi kuglica. Pošto su unutra 3 kuglice, to je to. Onda ovo se ovako povuče i izvadi sve se novci. Samo moram